والتجاه أن له به عليه منه ولا يفيد الخير إلا عنه وبالصلاة والسلام أبدا على الذي بعث للناس هدى محمد المصطفى من خلقه والمجتبى له من آل قربه والآل والصحب الكرام ما دعا دائم بقلب ذي اضطرار وسعى يا رب نسألك باسم الذات وبالذي هواه من صفاته بالعزم الأفخم من أسمائك وسره المكنون في عليائك وبالذي جارت به الأفلاك وغادت لقدره الأملاك أن اسمك الأعظم من قد قامت به العوالم وفيه هامت أدعوك يا حي ويا قيوم تقضي هوائجي وما أروم بك العزيز المقام وسره ونوره في العالم وبالذي ألهمته محمدا من الآمن فسار أبدا وبالذي دعا بكل مشهد فيه من الأسماء والتهجد وبالذي دعت رسلك وما دعت به الأملاك في كل سماء وبعظيم الجاه خير الناس محمد وصحبه الأخيار بك استغاثنا وبك توسل يا ملجأ الخائف يا مفضل أنت المشافع صفيق الأعظم أنت الوسيلة الكريم الأكرم يا عروة الوثقى ويا ملاذي لعن الشدائد ويا عياذي يا من إليه المستكى والمفزع لدى المكاره وما يروع العجل بالإغاثة يا من له كل الأولى وراثة بك توصلنا إلى رب الورى يفرج الكرب الذي بنا جرى أنت الذي قلت وقولك الكريم توسلوا بجاه إنه عزيز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kala inde mum e yettore muɗum ara yon yafoto en niɓɓini moƴƴa noon hande ɗo kadi eɗen tintudide ɗo yewtiden ara mi salmitike mo kala inde mum e yettore muɗum no wirɗen noon andintinen hande ɗo ko alati 25 lewru joɓɓuru ndun ɗum hino wiye mois de mai e nder nde hitande guluje 2025 hara en yetti Allah fotak taw ɗon ko kanko woni ko newnan en heɗintingol nde jonde ɗo koko nanno ɗon ɗo ko beyti ɗiɓe waɗani en hande ka huɓintingol ko ɓe inni kon wasifa national mi sikki ko 5e édition on ko ɗum woni ko heɗiti ɗon ɗo haray noon komi waɗiri ɗum ɗo namere sabu en tini ko no feƴƴiri ɗen andi e wiwno ɗo CNRD no bambodiri e mawɓe Fuuta ɓen fi waɗugol du'a fi CNRD yewtuɗen ɗum woɓɓe ari innino na CNRD woni ko waɗi koko wowa waɗede ko wonɓe ɓen e suudu tijjani ando woni ko waɗi ɗum ɗo e ko jillita e politique fus mi insisti kadi fayin mi yewti mi andini en noon koye alati on hande woni ka ɗum lannayno alhamdulillah rabbil alamin hande huuɓinama ɗum ɗo e hoore jaam ko on ɗum no woni aray ko feƴƴi ton na hande ɗo min ko arantan e mum fo e muɗum noon e weltanike kamɓe waɗuɓe ɓen ɗi wasifaji ɗo en toriki Allah yo Allah windanɓe baraji e muɗum ɓen anniɓe anniyeji fii yo moƴƴa lagine yo Allah jaabin ɓen anniyeɓe fii yo bona lagine wota Allah jaabin yo Allah ɓurtu tabbintinde ɓen tawɓe ɓen hiɓe yiɗani gine e guineyenɓe ɓen ko moƴƴi yo Allah wurtu ɓen tawɓe ɓen hiɓe anniyani gine e guineyenɓe ɓen tentini non fulɓe ɓen ko boni yo Allah wurtuɓe so wurtataɓe yo Allah wurto e maɓɓe
konko ɓe fewtinani lagine haray ko huluɗen kon alhamdulillah rabbil alamina goƴo meɗen gon e wiyata en daɗingo kono ko hulnoɗen kon e heɓali ko falnoɗen kon fo kono ko huluɗen kon alhamdulillah rabbil alamina daɗi no mi wiri noon hande ɗo mi ala en arande détail ji ɗin kon ɗum woni ko feƴƴi ton e weltanike tundoɓe humpodirɗen e muɗum jibi ka wannoɗen live ji ɗin wonnoɓe wiiden en falju e ɓen ɓe yewtiduɗen e mum yeetiɗen ɓe enen kon ɗum woni ko landiɗen Allah waɗi ko ɓuri kon e ko landiɗen kon feƴƴiri noon ko ɓuri kon ko landiɗen kon alhamdulillah rabbil alamina hande ɗo no mi wiri en noon mi natanta en e détail fo e mum weltanaɓen ɗo andi ko homɓe woni ɓe duwanaɓen kadi yo yilto e lawol muɗum ngol kamɓe kadi ɓe andi ko kamɓe woni homɓe haray sengo ɗon koye yettutun Allah fota jarne mo toroɗen Allah yo Allah ɓurtu tabintinde lagine tentiŋinon lagine e sengo fuuta on tentiŋinon lagine e sengo pullo fuuta on en toriki Allah kanko e mo andi ka wirni enen en anda yo o lo'in ɓen faalaɓe yo fuuta lo'u yo o dolnin o hisina ɓen tawɓe ino faala yo fuuta hisu ɓanto ya rabbal alamina aray hande ɗo kañum kadi yiɗi en fokkintinde nde yewtere nde tawata ko toɓɓe ɗiɗi jogiɗen ɗo no yen arde ɗon o yiiɗi mbodoji ɗiɗi ɗi waɗɗen ɗo ɗi tawata sengo ley on ko ɗo wonɗen fuɗɗorde taw hande ko bayana wonɗe wadde bayana mo tawi en falaka yo juutu kono noon en anda kon no yarata on noon bayana kon ɗum waɗeten en yewtay fi nene Bilqisa la reine de Saba tawnoɓe ɓen ko fewndo annabi Sulaymana fi maɓɓe filla ka suratu namli yewten kañum kadi fi Fir'auna e Hamana e Qaruna ɓen tawnoɓen ko fewndo annabi Musa e annabi Haruna kamɓe fi maɓɓe eɓɓidiren ɓeɗo ɗiɗo oɗa ko sonnajo oɗa ko gorko ko honno tawirno ɓay feere nden innama yo ƴette ɓeɗo ɗiɗo ko honno ɓe warruno yiyen no wattande maɓɓe kamɓe ɗiɗo en janggay ko ari e suratu namli janngo en ko ari e suratu Ghafir janngo en kañum kadi ko joli e suratu Shu'ara hare ko ɗi corteji ɗo tati ko ɗum ɗo woni haray tigi tigi ko fukkitinɗen hande ɗo ɓe wawa lannude hande ɗe wawa lonkude lannude hande bayana meɗen si wi ɗon ma ado en fuɗɗade ɗon en aray taw yewten fi o recensement mo tawata colonel Aminata yeehi sengo laberi ndin yewti to nde yewtere nde yewtinde mi waɗata ɗo heɗito ɗon en fof ɓendinen hakkil e konko ɓe yewti ɗon par rapport e recensement o ko ɗum ɗo woni toɓɓere meɗen aranere nden si yahen noon ka bayana e yewtay noon kañum kadi fii ko feƴƴi seeɗani ka syndicat de transporteur laaɓe gokkunni gere waɗɗo ton on e bononda fokkitunoɗo wadde ɗon mo tawata on sen wattanayila affaire leƴƴi fokkiti sengo laaɓe ɗon sengo ka syndicat ɗon ko ɓurinmi noon hilfude koko tawata kon woɓɓe ɓen piiroɓe ɓen ɗon ko ɓe mi andi moƴƴa ɓe tawata e atagol an natugol kaso lagine ko kamɓe wonno sabu argol yaltina o nani moƴƴa komi woli kongoy mi naati kaso kono ko honɗum e kaso wonno ko mi naati ko honno kay mi naatirno ngon kaso ko dummunde jelu kadi mi waɗuno ka nder kaso mi ɓaƴƴinana en hande mi yewta en ɗum ɗo ando nano ɓen noon arnoɓe nden ñande yaltini men ka kaso ɗon mi yewtino koye ɗum hari e live ango ñande go haysi mi juutinali ko ɓen woni hande ɗo ka tawa ɓe waɗuɓe gere e nder on syndicat ɗon ko mi nani noon no fille wo ko fii siɗɗo maɓɓe ɓe waɗiri gere o ɓe piiridi a pew bononda waɗa mo ɓe piiridi e muɗum on kanko kaka laptan o woniri fewɗo ma ka laptan kanko o naɓira kamɓe konto ɓe naɓira mi anda haray en ɓuccay fii ɗum ɗon seeɗa hollen ha honto gibi o albala o senerdi ari ko tana ton aray noon en yetti Allah fota en jarnimo taw ɗon kanko woni ko newnan en heedintingol nde jonde ɗo en toriki mo yo waɗan en jonde nden jonde barkinade yo hawrindinan e sawaba e koko mon e yewtude ɗo mi adda ɗum ɗo no ɓuuri e neworde
o hawrindina onon kadi e sawaba ka jentitagol nanniron ɗon ɗo no ɓuri e fewirde hutoren en fof min mi heɓa nafa ko mi yewti ko onon kadi heɓo nafa ka jentiɗon kon si ɗum ɗo waɗi ara yetten Allah mawni noon fi makko jarnen mo fota noon sabu mo hande jarnede ko kanko wari hande jarnede nami ko taw wedditoyam few sino woodi ka ndaroton e an ko simi aru faljude ande neɗɗo simi falju mi faljina mi fawni mi feggi mi faayi ko ɗum ɗo woni komi andira ndaari rolla noon ɗen gite ɗe tawata on andita e mi timma ɓay noon mi timma wallidiren lelli ton konko lelli wurton konko aali famon konko acca ko ɗiɗo wawata wadde sina ɗiɗo fof anden goɗɗo eno bakiti ka live ɗo mo joduɗo no gasa ɗo ma falalaɗo arde tawde e meɗen ka jonde ɗo mo ɓeynata seytane oɗo noon mo tawa e jinnaji ɗin mo tawa e yimɓe ɓe jinnaji ɗin no wiirɗen ɗo auzu billahi mina cheytani rajim ɗi dogay kono seytaneji yimɓe ɓen ɗin ɗon hiɗen joɗodi e majji nder ɗo ɗi ɗaɓɓay ella kadi waɗa ɗi sowonsina mi yewta nde yewtere nde tawata miɗo falnoyo nde few nde o faljinanmi kanko seytane bonɗon o faljinanmi ka yewtere ma o faljinan o noon ka faamu ɗum ɗo noon fof ko goto wawi dandude en ɗum ɗon kanko Allah en torike mo yo raɗo seytane ka jonde ɗo yo woɗɗinmo e meɗen no woɗɗintir hakkude funnangue hirnangue amin ya rabbal alamin haray ɗo nen ye waɗude taw yewtere nden mi faala yo ndaaru ngombodo wongo ley ɗo ngo tawata e so ndaaringo goɗɗum hino yalta no gasara ɗum ɗo heɓi on mi lando on ɗo noon landal ko on ɗum woni konko dagi ka tawata si foppike concol ko mangol loote siko e ngol laaɓu hino dagi harma hino yiɗa kono si foppike tun concol ko ma concol ngol wuppe si ngol wawa gollitirede mi fillito landal ngal kon ɗum woni konko dagi ko yiɗa ko foti ko tawata fi kala hino dagi si foppike concol ngol ko ma ngol wuppe iwa e maggol si concol ngol gollitire hara jaabelan on ɗo ka commentaire ji si mi yi jaabiɗo mi andi o jaabike mi wiyay on ti jaabike so jaabaki mi toriki Allah yo Allah andintinan ka lannode live on mi yetto en kon ɗum woni ɗum aren noon e ngombodo ngo reendo ɗon si on falano yiwde ngo moƴƴa on itta e commentaire ji ɗin si ɗi iwi ndaron bindi ley bindi ɗin kadi wonno ɗon hunduko neɗɗo ko waywa cobbal yalta e ton ɗum ɗo ko ɓuri kon si on tigi tintitike no wawa yiyoyde yeeso ton haray no wayi wasi ko no wayi wasi ko foññe on foññe mo on tigi yiyata ɗon no heɓa woɓɓe tawa ɓe anda no heɓa woɓɓe tawa ɓe anda no heɓa woɓɓe kadi ɓe anda wonde hay e hara on tino yewtude ma harto tum ma iila yalta si yalti on tigi ndaari ka jungo mum sifa no renirɗon ka newre ɗo haray no wayi wasi ko cobbal kono si on tiɓanni ka kine mum lunnike so way no luuɓi dus ene ko nawnare noon fof heɓay ɗum ɓen heɓoɓe ɗum kon ɗum waɗata ɗum ha waɗa haray ɗum ɗo kadi si Allah jaɓi mi jaaboyto ka lannugol live on أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زحوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين
إنا كفيناك المستهزئين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد harayno wirɗen noon hiɗen fuɗɗade bayana meɗen on ɗo noon ye waɗu bayana on no wirɗen noon ɗen fuɗɗorde nde yewtere nde maître Aminata général Aminata Diallo woni ko waɗi e nder région administrative Labé on haray ɓe yeehi Tarambali ɓe yeehi mi sikki Sannu kako Sannu e Terlen ton e Jomfo ɓe yeehi ton on fof aray noon kon ɗum woni ka maître Aminata woni ka yewti ton mi faala yen heɗito ɗo pooɗen hakkil pooɗen noppi moƴƴa jentitoɗe yewtere maɓɓe nden no ɓe woni e manipulirde jama on mi waɗa ɗo noon pause on ka fuɗɗode direct mi andina en fi o recensement e hino ɗo chantage jano mo senerde woni e wadde jama on sengo ka jananiri ko ɓe woni e yonde yetade yimɓe ɓen ka consulaji Sénégal Sierra Leone Côte d'Ivoire par ce que ko ɓeeɗo wi'a recensement haray fuɗɗike sengo ka maɓɓe sengo leyɗe Bordeaux mi nanali taw fimum alors que noon ɓe innuno au plus tard le 20 haray no ɓe gayni 20 mai hande ɗo noon ko combien mai wonde hande ɗo ko le 25 mai recensement on officiellement wala nino officiellement ɓe yiyatade jama on wondema sa recensaki a heɓata kaydi passeport a heɓata kala ko wiyete fi affaire renouvellement hay siko carte de séjour maɗa on ma siko ɓe inta kon carte consulaire ɓe naɓe jonnatama en quelque sorte ɓe waɗi hande kadi woni chantage ɓe giƴƴay woni jama on ɓe yiɗi ɓe añi yo ɓe yawɓe ƴetta kaydi bona kaydi si tawi enen waɗoɓe gaynako kulle meɗen ɗen tigi dammol mbeewa baali ɗiɗo tigi ɗe waɗaniɗe kaydi bareeru ino waɗana ko inte kon carnet de vaccination ko ndu yawndu vaccinoye hara ndu mari kaydi fii si tawi ndu ñawndede ɗum ɗo fof koko haani si tawi noon kulle ɗen tigi waɗanama ɗum ɗo neɗɗo on kan haray ko honno haray neɗɗo on ino haani kaydi yewtere nde naɗo woni wondema neɗɗo on himo hatonjini kaydi ma o hatonjinama ƴettugol kaydi siko haqqe e siko wajibi siko ko waɗɗi e siko ko on tigi handi e mum na ɗum ɗo woni yewtere nden yewtere nde wonɗen e muɗum nde mi faala yiltitade e muɗum nden ɗo yon heɗito nde yewtere nde kañum colonel Aminata ɗo waɗi ko ka tawata ɗon pour la première fois innaɓe ko laamu ma hino représenti laamu yo giƴƴu jama wiya ɓe yoɓe yawɓe recence o yaha ɓe inna fi o recensement maɓɓe kadi ɓe waɗi woni gratuit ɗum ɗo no haani pooɗude hakkille meɗen sabu ko nafata en kon hewta ha andintine ɗen nafa men on nafa men on hana ha ka inne ɗen koyen giƴƴe mum mi itta ɗo noon on pause mi waɗa kadi pause goo mi ñoƴƴa pause goo fi nafa men on weltanoɗen ɗo e notinoɓen hankin ka place de la république à Paris fi o manifestation mo tawata ko nodditunomo ko wonɓe ɓen ka parti modèle ɓe nodditi kañum kadi organisation société civile o force vive no tawa e mum frappe on tigi notino hara en weltanike noon nodduɓe ɓen en weltanike notiɓe ɓen ka serkete weltanoɗen ɗo Frère Iloba mo tawata on en fopiɗen handi ande ɗo ka réseau sociaux ji ina o inneteɗo ko wowlowo tun nane himo tawa kadi e ɓen fewjoɓe immo kadi hikko yeeso e konko fewji ɗon waɗa ko raɓɓiɗi kon o wowlay o waɗa kadi ko wowli kon oɗo en toriki Allah e Allah hisimmo anditen noon Frère Ilo lebbi seeɗa ɓawoɗo hari o anda ka moƴƴa lebbi seeɗa ɓawoɗo hari ko innete tun ko blogueur jo hande ɗo kon o woni on neɗɗo tawɗo himo ronkina CNRD ka ɗano kono mi daari live makko mo waɗi hande yetagol e wondema hankin jama on notino ka noddanoɗon fi Aliou Ba kañum président Aliou Ba modèle mo tawata procès makko on ko nde yontere wonde fuɗɗade ɗo kono andini en wondema ɓaytun innama yo fotto e kañum kadi ka ɓeya wiwno waɗayno ɗon barbecue maɓɓe on
ko argenteuil ka ko no Vaudreuil terlen tongo yeggitinde nokkure nden jama o notanoki ko ɓe yimɓe jeenayo yeynoti ɗon min johalan yurmalan mapinalan kono harayno mettinmi kon ɗum waɗi si mettinmi miɗo anduno noon kanko tigi Frey Ilo mo andi mi waɗuno réunion e alkamsa kanko min e soirée FNDC hari no mapini mo inni koye mi waɗu yewtere mi andina jama on fii konko CNRD eɓɓuno ko tawata échoui ɗum koye juma on waɗugol maɓɓe projection on wowla wo ko Mamadi kanko numurudu ko waɗi kon e en même temps andini programme mo ɓe eɓɓi on ka weekend ko ɗum woni asewere nden kaɓe fondi fottugol nokkugo woɓe ñaama ɓe pooyo pacanno mi yetinomo kanko Frey Ilo mini Frey Ilo miɗo ala yolɗe nde fewnɗo moƴƴa tuntere ino nangi mi saldo dolokke mi ndarayno mi waɗira live o kono mi faala andindema ɗo jama men on hanino ka tawata hina ha imminiren ɓewa bolle mayɗe hanino hande ɗo ɓay mo kala ino andi ko nafata ɗum ko moƴƴani ɗum e ko boni ɗum hanino hande ɗo ka tawata hara hina ha innen ɗe wadde live fiyatagol yimɓe ɓe yimmoɓe daro hiɗen andi kañum bomɓe ɓen CNRD no yoɓude yimɓe fiyoɓe immoɓe waɗana ɓe o propaganda kono konko ɓe wona yoɓede ɗon si en eɓɓidiri ɗum ɗon e enen jama anduɓe ɓen wondema mbuɗɗin ko lannoji ko luttata ko jikke ɗen ko luttata ko koko won en cippirande ndi leydi ɗo no hanuno si ɓeye yoɓanoma million ji enen en yoɓaka e hunde immoɗen daroɗen dartoɗen harana ha inne koyen andintine wondema ko leydi sariya wonɗen se wi leydi sariya enen wonɓe ɓen ka janani ɗo ko leyɗe sariya wonɗen en yaltata waɗugol manifestation goɗɗo nanggay si en nangama kadi en naɓoyama sariya on yaltinoya en ton ɓay en nangama wo ko si en yeehi e lundike sariya leydi se yeehi ton avocat jo no woodi goɗɗo doolata en goɗɗo barminta en goɗɗo piyata en si en innay ɓe lagine ɓe ala manifestude hiɓe jooɗi ɓe diƴƴi aynata ko kamɓe woni e yiite ngen hani no hande ɗo enen wonɓe ɓen ka jannanide hara en hollayno moodi awa si ɗen suni ko ɓen ton woni ala immade kon ɗen monaniɓe koye taw enen si wiyama yaltugol hara en yaltira wa cula mi yeeti Frey Ilo minni Frey Ilo wata habboro jama men on konko tawata eɗen andi sabu angal nunɗugol maɓɓe na noon e meɗen enen fuɗɗi ɓe yaltoyta immoɗen daroroɗe wasi ko enen tum mi yeetimo ɗum ɗon e alkamsa on kam e waɗi on réunion malheureusement encore une fois koko mi wiɗo kon mi heɓi gonga e muɗum yimɓe ɓen hanki ɓe accidi ɓe kamɓe ɓe jeenayo ɓe yeehi ɓe tawoyi yimɓe capanɗe ɓe capantato capanɗe nayo capanɗe joyo wonɓe o ɓe dooliɓe ɓe barmini goɗɗo e maɓɓe joni noon miɗo mari landal ngal mi faala landaden enen Guinée e pulal mi nana ɓe inna leydi ndi wuli kammo ngu jawotako Allah hinno amma so o landi no ñande goo e tindol o inni woosi goɗɗo hino dogude no jindude no seppude e burure o ƴawodira e piyori e buutori ma ngayuri o fappita paf o doga e nder ka woni e dogude kon o doga ha o ara o yiya ndiyam hiɗan ilude o inna yollagol ka nder ndiyam tun o hayno noora nder ton buutori ndi no iwtiri ɓaawo makko kono tawa leggal hino liiƴi e hoore ɗan ndiyam o ƴawa e hoore ngal leggal ka woni ka hoore leggal ton noora mbanno ka ndiyam buutori ndi no ka njurdi o yeƴƴito tun o tawa jaka biidani wi kañum kanno ka hoore leggal to ndiɗo noon biidani wi hino ilude immo ara tawa mo kanko Allah hinno ama so o inni ko honɗum neɗɗo waɗata o landi ɗum mi sikki alarbare ñande ɓe waɗata tinde e taali o wi'i nden alarbare yontere nden ñande o jaaboyto woni ha yontere nden ñande haɗon tuma ko ka RTG ala yimɓe ka noddali yo tippo pirira e buutori ɗin yo ukko ka ndiyam yo kerdu e ndi boddi ɗo ala ko jaabaka ama so wi'i jaabawol ngol ko daɓɓol pot findin neɗɗo on sabu koye koyɗol o woni ɗum ɗo Allah sattiniranta neɗɗo on ha ɗiɗo fof hawtodiranamo ɗiɗo tatino leydi ndin ka jordi
ndiyan ɗan e ka kammu ɗum ɗo fof hawtindira goɗɗo tampa kasata. Hande ɗo noon no wani mi wasi enen Guinéen ɓen ko yen jaɓu doolede lagine, jaɓen fankude lagine ɓayiɗen huli doolede on, wonen kadi ka jananiri jaɓen doolede, wonen kadi ɓen piyeteɓe kadi ka jananiri. ɗum ɗo hino mettinmi nanugol ngol Guinéenjo woni France ka leydi Saria o yalti fi daranagol haqqeji makko ɓen hano ɓe suuɗade ɓay ko kamɓe woni ka boni kon ɓe hendo o ɓe jiwgamo ɓe piyamo leydi Saria jooɗoɗen fanken e hoore ko marɗen avocat ɓe fof e hoore ko marɗen laawi fof ɗi wawete rewde fi no Saria on ñiiɓira tawa ko yen humpito mo meɗen piyama ha o barmi wiyeteɗo so i sikki wiyat wonɗo trésorier ka FNDC oɗo jiwge piye tawa ko immoɓe makko Guinéenɓe kadi jiwgatamo piyamo e jananiri. Si goɗɗo e amen noon yehiɗo ha découragé ke joni inni modi tigi tigi on ko haɗo hande kadi mi taw Guinéen jon ko juuta koyɗe watan piran o min tola ɗo Allah dando si mi yehiɗo ha minni joni mi wallini mi deƴƴi hara mi deƴƴu tum publication ji e poste ji waɗa inna mi wayrima mi wulɗama ma imme ka fankuɗon ɗon yewte wasara nandi ko nde yewtere ɗo sansata goɗɗum simi yaltoyi min ni o taw noddam mi holli mone koko mi moni ko yoyete mi yenne fo saagi kon fofuɓe won ɗum imminaran ɗon ɗum siɗon andi on gaynatano ajanallahi kam mi yaha min na joni gasi min kadi ɓay tummiɗo faala hotude lagine mi luttataka jananede mi yi en gaynata mi waɗa ɗo lettre d'excuse min na CNRD yaafelam mi falju mawɓe an nawni ko mam yaha mi yiyaɓe yaafelam ko mi wowluno kon fo je m'excuse sifa ko Agile King waɗi ɗo kon plateforme ji ɗin fo photo ji a wengete mi yenne mi jaasine wi'e mi soodama harale ko mi waɗi min ko yomi daɗu yomi ɓuttin par ce que mi yi gasata jonnon kon ɗum mi landi hoore an ɓawte mi landade on onon ko mi landi on kon nanen si en wawa wonde leydi ndindi wula kammu ngu jawetake jonnon ko mi landi hoore an ɗon ɓe immoytoɓe waɗoya ɗin publication ji ɗon fop yennanmi jaasinanmi ko ngammi ko honto ɓe woni fewdo men noddata men inna imme waɗon hunde kaari ko honto ɓe woni kañot ni no uddita no inna wallite men e on kañot waɗon mbuuɗi fiyo men immo ka men ɓokkitira si avocat noddete kala ko waɗete si doole ƴettete adde ɗin mbuuɗi mi wowlali ko ɗi waɗete ɓen ɓe tawata ɗon ɓe ala ittude ko ɓen mari crédit fi waɗoygol publication ji on tuma konga men e yiiɗo paate moloko balɗe ka tawata ɗo ko photo makko wona waɗede un peu partout fi mo wi'i wondema kanko Mamadi numurudu ino ɓuranimo mawɓe makko ɓen on tuma fappu yaltuno oɗo waɗi moye sawru ala ko wowlaka ko non ɗum nafata konko yaltuɗo wenguɗon mo ɗon balɗe par ce que dabbude yewtere ko balɗe ɗiɗi haray hokki ɗo joni yeggitama ko habba kadi ko hombo on ƴettoyteɗe yowe ka cawun ɗo wa brochette kanko kadi o liile ma ɗum o sa'e o juɗe komi faala wiwde wallahi miɗo moni par ce que komin monori koko tawata kon si tawno ngo cippiro ko fi neɗɗo me wonno wadde harayno min inna TNRD folime e telele en halda joddi ko halduɗe wo ko laaɓotirgol yen immo dartoɗen ɓe e wiiɓe ko lo'uɓe kala ka wonɗen ɗaɓɓude ko asewe ala wonɗe wiide yo yimɓe ɓen immonoto Aliou Ba taw inna ɗon hino nodda fi muɗum ndaare yi on yimɓe yaltuɓe ɓen ɗon ndaaron siko ɓeɗo Aliou Ba mari wonɓe wadde photoji makko hande hanino ka tawata yimɓe ɓen ɓe yiwa no Bruxelles ɓe yiwa Belgique ɓe yiwa kaɓe yurir wo ɓe yiwa Belgique kam ɓe yiwa Espagne ɓe yiwa Angleterre ɓe yiwa kaɓe yurir wo teddungal mo le 31 wonɗo e arde ɗo asewe CNRD ko bus je tati waɗi fiyo ɓeɗo immo yaha Benelux on immo yaha taw e Belgique ɓe aroya ɓe waɗoya défilé maɓɓe on ka yeeso Union Européenne ka siège Union Européenne dimanche mo tawata goto e maɓɓe ala ton kono ko maɓe ara ɓe waɗa démonstration de force maɓɓe on ɓe ara ɓe holla wuy heɓe mari yimɓe
ɓe yoɓa ɓe hulɓina ɓe yeyna ɓe haye ko guinéen ɓe tefa ɗum ko image ji ɗin ɓe woni e ndarude jon noon enen guinéen ɓe wona ɓe cippiranede fi muɗum ɓen enen ɓurɓe ɗuɗude ɓen koyen jooɗo ɗo yugol ɓe ɗuuɗa inno fut rien fus ɓe ala waɗude kono en ala hollude wondema ɓe ala yimɓe miɗo manti fewndo o Serelak fuɗɗi premier réunion maɓɓe mo ɓe wanno pari on ɗon ko ɓe yimɓe jeetato nootino ɓe addi kasieji ko tawata yimɓe notaki mi humpitike ɗo ka projection ils étaient une trentaine woɓɓe inni cinquantaine wonno ɓen ka salle enfin pardon salle on wo ko une vingtaine yawnoɗo naati nder ton o kono ka barbecue maɓɓe ɓayɗo ko ñamugol il y avait une quarantaine woɓɓe inni une cinquantaine jiwduɓe ɓe yaɓen hanki a Montreuil wala mi sikko Montreuil nokkuure nde wiyete a Montreuil joni hara ngo cippira ko on to fokkitoɗen e maggo yafoɗol lan na yennugol on mi ari na yewtirgol on kadi wa fayɓe an kono ka hakkude mon e Allah hiɗen piirude de ɓe wonɓe ɗaɓɓude wadde gere image hollugol ngol wonde maɓɓe mari yimɓe nde ɗe mokoɓe wiye lagine koyeɓe déplace yimɓe koyeɓe yalti lekkolɓe koyeɓe yeynu yimɓe joni enen kadi haysi innano aw koye yeynu e wawatano ɗaɓɓude ɗimmoɓe men yaltiden e ɓiɓɓe men fof are ndeññande ñallal gotal e wata muññade ngal min accita ɗo noon ngo cippiro wiyon meɗen jaasi wiyon meɗen sooda ɗum to fokkituɗen jama donc haray tigi tigi on wallahi si mi inni on mi wona déçu haray mi fini je suis très déçu yiwgol ngol a Paris ka Guinée en ɓuri ɗuɗude ɗon e nder diaspora on ka Europe Guinée hewtaka yimɓe ɓuri ɗuɗude hewti France tawa en noddanay Aliou Ba wonɗo e kaso tooñe yimɓe ronkannotade ACB nootiɓe ɓen seede ɗon tawa ɓe wata yaade ɓe yaaɓe dartoyo CNRD kaɓe woni wadde propagande maɓɓe on holleɓe kaɓe woni ɗo wondema on ɗuuɗa ko fenande mon ɗo kañum kadi o wata wadde ko waɗɗon ko lagine aron ɗo koyne noon immoytoɗo wigol France no wallitade ɓe France no ɓaawo maɓɓe kewnon si en andi France no ɓaawo maɓɓe wata arde hollen France wondema ko fenande ñabbande ɓe woni e mum ɓe yiɗaka donc ko yafoto haɗi o kutgel ɗo ko mami waɗamo ɓitta noon joni pause on mi ara noon e ko tawata CNRD ɗo no wadde haray jentitoɗen ɗo par ce que prochaine étape on ko Europe ɓe woni aroyde ɗo ɓe holla tuma ɓe fuɗɗi affaire recensement on ɗo ɓe waɗoya e vidéo ji ɓe holla jama on woni no buskilade ɗum ɗo fo par ce que kamɓe ko woni woɓe waɗay récupération ɓeyne jama on no tawti ɓe hino seede on ɓe noddi fi recensement ɓeyɗo fof ko woni recensanade ko fiyogol votanamo kanko lando d' ailleurs yo présente kanko numéro 2 ɓeyna hande diaspora on ko ɓe ɓuri hawjude hotugol lagine ɓe yaaɓe golloya fi sabu usimandu fi o raffinerie or ɗiɗo piiji fof ɓe woluya ɗiɗen penale ɗon TV5 e France 24 filma ɗum ɗo balance ɗum ɗo ka jama on fof piyoyta inna hi way c'est vrai extérieur tigi France tigi hino ɓe ka diaspora ɓe tigi ɓe tawti sumo suudo yonda yemete joni jentitoɗen ɗo colonel général Aminata ko wowli kon laaɓe fi faltugo yimɓe ɓen nafooreji recensement on ƴetto konngol ngol inde CNRD on woduno ko ɓeyditi min jarni on ko mo woni kon ardon ɗo fiyon jaɓɓo men ɗum noon tuyuni ɓaynangel no wuli moƴƴa e hande kadi Allah waɗi ko juma si Allah jaɓi men juulay ko juulirde sandon ɗo fiyo men wawi heɓude du'aji moko baɓɓe komin wawata nattude komin iwri toon jentite yewtere makko nen kanko général Aminata sannu tarambani jonfo ko yewtere wotere nen o waɗi kono noon ɗo détail o e ɗiɗoy détail ara noon ko ka tawata konko ko gootum ɗum o wowli e ɗi tati noon kono ɗengal makko ngal no morti ɗo nokkugo ka yewtugol makko o waɗi ɗon détail mi faala yon hiɗito ɗo pooɗe moƴƴa noppi moƴƴa noon pooɗe noppi moƴƴa e nde yewtere makko ɗo général Aminata noon min ko hande goo minen mo wola pulal min ko mi ɓuri humpitade wondema e o ne'a ka kono modi ko Hadja Binta Puncum e ke jalloyagal makko ngal ko jallo wasolon ko ɗum min mi humpitino de toutes les façons
elle ne m'intéresse pas tant que ça. Pourquoi? C'est une sœur. Et pour moi, mi essaye évitugol be le maximum possible. Si mi waɗantaɓe ko moƴƴi mi falaka bonade maɓe. Donc kala ko mi wolta ɗo ko mi yaltina e makko kanko général Aminata o yafola. Ko ɗum waɗi so yiiɗo polémique wonangi wolede hoore makko ngi fop mi jaɓali hokkude hunduko kan e mum. Pourtant elle fait partie ɓe mi ɓuri humpitade ka jokki kon. Enfin sabu modi makko poste mo on jogui on c'était semaine de fer mi humpiti do moƴƴa fi modi makko kanko pour faire simple. Jentitoɗen noon général Aminata ko yewti ɗo kon par rapport au recensement. En passant si tawi kono ɓorno ɗo ni o yehi ka juma yo fuɗɗito juma makko. Général, vous étiez très mal habillé pour une prière. Très très mal habillé pour une prière. Fi on non. Oɗo non ella bandiraɓe men ɓe bus e neniraɓe men ɓe no mari o ella. Tiggaje maɓɓe ɗe ɓe waɗata ɗen ka hoore ɓandu hara ɓe ɓorni teniji africaine ji ɓe ƴetta ɓe waɗa tiggare wonde transparent hara ɗa reni ɓandu ndun. Ça ce n'est pas une tenue de prière. Yummiraɓe non buy sa yehi ñande iidi a yehi ɓe waɗi ɗum. Tiggaje ɗen ɓe ƴettutum ɓe baki ɗe hoore ɗa reni ɓandu maɓɓe ndun. Na julde wonɗon e wadde malaika kadi hara en huɗude on. Yaafo ɗolla non ko moni e wolde ɗo kon. Tiggare nde waɗuɗa nde tawata dande ma hino yaltiti juuɗe ma hino yaltiti nden tiggare nde nafalima konko waɗirɗa tiggare kon e sikkay ko sukundum tun tarugol ara lanni. Donc général Aminata, vous étiez très mal habillé pour une prière de vendredi, très mal habillé. Nde wanno ɗon teni moɗon on ino ɓurno manche longue daro ɗon juuɗo, c'était mieux. Idi no ɓorno ɗon ɗon yaafo ɗon noon jentitoɗen noon yewtere général Aminata nde. Donc min hewtan ɗo hannde ko ley konngol lamɗo leydi on général Mamadi Doumbouya kamɓe immini men e o délégation ɗo fof fiyo men an min salmina on min jarna on min wolana on seeɗa fi recensement o mi sikki mi fuɗɗitotako ko wolnamon fof komi ɓeyditata toon ko anndugol o recensement naafi goɗɗo ko fi men enen tigi ɓay hannde si a yiniɗa ɗaɓɓude kaydi na kaydi goɗɗo ɗaɓɓata men ko kaydi ma an tigi. Ok, ɗum ɗo o nani général Aminata wi recensement on ina fi goɗɗo ko fi men enen tigi. D'accord, siko gonga recensement on ko fi amen menen tigi, fi honɗum iɗon jokkude men fi moƴƴere amen nde menen. Goɗɗo noon aray ɗo joni an tigi tola kono ɗa wiide nanen ɗo jama yoɓe immu tigi ɓe darano haaju maɓɓe on yoɓe immo ɓe yaaɓe noto. Jentite moƴƴanna noon intérêt ji ɗin konto ɗi seedi. Jama on non en 2019-2020 hewtano ha wiyaɓe on tuma ɓe immo. Ɓe immotono clairement marée humaine mo guinéɓe ɓe waɗano place Torkadero. Hande ɗo hay communauté ji goy no golletirde on vidéo en ɗin image ji ɓorninoɓe ndeññande ɗin boɗeji on. Camerounéɓe, Ivoirien ɓe, Burkinabe ɓe si ɓe waɗude image fi hollugol jama no noti woɓɓe no gollitirde on image hakke ma ka guinéen ɓe on tuma yaltuno lagine ka wowletake ko woni jama on yew ha hande kadi tawi ɓe lahi ɓe ronkiti ko ɗum waɗi hande ɗo ɓe hoolaki ko ma ɓe findintine no seedi e ɓeɗo tawɓe ɓen laamuji ɗin ko andirano si a aray fi haaju maɗa on koye ɓe yoɓine. Min par exemple en 2009 mi yoɓino recensement kon ɗum no yoɓinola recensement min aruɓe inni wondema cartouche ala wo encre no landi ɓe inni groupe électrogène on carburant no lanni e makko. Donc tawi komin obligé cotisugol fi on carburant ɗin groupe électrogène ji par ce que miɗo hato jinno e vote on tuma fiyo mi vote mi waɗiri ɗum ɗon noon mi yoɓuno on tuma joni noon si on tuma koye mi yoɓɓu fiyo mi laatin konko tawata ko nafa an hiɓe andira ɗum ɗon tawgol ngol koye ɓe addu machine ji bonɗi ko ɗum tigga ɓe waɗa hikka ɗo kadi a yiyay machine bonɗo no addana carte e yele machine ji goo moƴƴi haray no waɗa e nokkuri goo ko tawata ɓe jooɗi ɓe imminoke ɓe yehino e foyeji ɗi ɓe faala ɗin ɓe recensino ɓe faala recensude ɓe ko ɓe woni e wadde ɗo c'est juste pour la forme ɓe cible kañum kadi nokkide ɗe ɓe faala ɗi kono noon mi faala yaltintinanden ɗo ka yewtere makko ko wi ko wondema ko nafa jama on na nafa goɗɗo awa siko nafa jama on ina nafa goɗɗo fi honɗum hay ñande juma ɓe waɗi délégation ji ɗi yawoji wowloya fi recensement. Pourquoi?
pourquoi ɓe acciti hande ɗo kala ko ɓe wiyete golle hiɓe yalti ɓe yaade ɓe waɗa recensement. Monsieur Baouri fewndo yaltuno wowli ka wowli kon Côte d'Ivoire ko fi affaire yawgol waɗa promotion recensement. Monsieur Baouri yaltuno ñande innanoyi no fottano mamu Monsieur Baouri arno tellen sagaleri ndin ton serle lelumari ndin ton ka siri fa ɓe no wowla ton fi affaire recensement fi honɗum ɓe personnalité ji ɗo fopi no jokki no wowla fi recensement siko nafa amen menen fi honɗum o nafa amen ko yon duñu men e makko onon andiranoɓe tawɓe ko yon yoɓi men fiyo men hendo nafa amen ɗum ɗo ko go'o taw ka mi faala sortande on e konko tawata ko élément commun e ɗi tatino mi yetike ono ton ka o morti ka yewtere makko kono jentite. Donc miɗo andi certainement sanno yimɓe wonɓe ɗo ɓe ɓe fof fayta ɓe recensike e recensakiɓe ɓen ɓen non ko men toriɓe men jeekiɓe koɓe yawɓe recens. Ok, si tawi sannu ɓurɓe ɓen ɗo recensike selon président de la délégation spéciale on wondema sannu recensike ko wonɓe ɓen ka gesele muɗum hana yewtede awa fi on ɗum arɗon wirɗon noon joni jama on torike ɓe wakkilo kañum kadi wonɓe ko gese wonɓe no remude no woɗɗiti ɗo no ko village ji koyo nodduɓe jeejomɓe expliqué noon ɓe importance recensement o on nani ko ɓe wi kon ko yo nodduɓe jeejomɓe ka ok ita recensement o feƴƴi wona kamɓe ɓe recensage après ko jannguɓe ɓen ɓe feeɗoyta o recensement naafi jannguɓe mo jannga ko fi population lagine on fof si ɗon faala e laawol waɗe ɗo ɓeɓe annda gouvernement on annda e président de la république on annda ko yimɓe jelo jeeya sannu. Ok, mi yetike on ino toon ka o morti retene kum parti on kon o wowli ɗo ko nafa men enen yo jama on yehe yeete jeeje wonɓe ɓen ka fulasoji wonɓe ɓen ka gesele ɓe tawata ɓen andali fi mum yoɓe jeeje fiyo ɓe ara ɓe recence o kono andini wondema ko si recensement o waɗama ande ko yimɓe jelo woni e nokkure fiisi laawi waɗete retene kum parti ɗum ɗon moƴƴa par ce que ka minni o mortoyke ɗon aray joni si tawi ɗum ɗon gouvernement on andali ko yimɓe jewo jela sannu ɓe wawata wadde golle ko ɓe ɗiwa wadde kon ɗo ok ɓe waɗa ko ɓuura ɗuɗede ɗon ɓe acca sannu donc musi ɓe waɗoyay ka ɓuura ɗuɗede ɗon ɓe acca sannu retene moƴƴa kum parti mi yetike on o mortike ka yewtere makko en voulant trop gagner au risque de perdre ko nafa men enen on nafa mo tawata ko fiyen heɓu laawi kono jakasi yimɓe ɗuuɗo yi e nokkure ɓe fanɗi e nokkugo kaka ɗuuɗo ya ton waɗoyte d'ores et déjà mi andina on sengo hottugine ko to yimɓe ɓen ɓuri ɗuuɗirde point barre ɗo simɗo faala ko ɗo mi darnata audio mi feƴƴata na mi wowli koy ko général Aminata wowli wota wiw toola fekkindike wowli ko wona gonga na ɗo ko ɗum ɗo wowli sannu ko ɗum ɗo kadi o woloyta jonfo ko ɗum ɗo kañum kadi o woloyta tarambandi na tarambali kanko tarambandi o wi jentite ko wowli ko nanon mi yiltitotako goy par ce que o wowltoye kadi sifa mo sanno ko ɗum hewtini men hannde ko amen fiwolal ngol ɗo yon wallu en recense ɗon walle men wallito ɗon hoore mum fiyo développement sannu o wawa masude développement lagine o foppe développement labbe o kaka commune rural sannu woni ko délégation on juuli juma mawɗo juma on juulede duwaji torareji Allah waɗano fino ɓuttu e nantodiral tabitira ka nder leydi men mawto ɗum délégation on jaɓɓano ka commune rural Tarambali ko jamaji buyi wondunoɗi e welo welo Mouradu e Seeru wonno ko jaɓɓi délégation on président délégation spécial Tarambali on ɓanginno ko jurol hongol ɓe rewri fi famingol jama on ha ɓe wawi resansagol aray no andirɗon noon no fewdori e nder leydi mi andina en o reportage ɗo ko Fouta ka meɗe woni ko waɗi mum jonniten ɓe droit d'auteur on weltanoɗen ɓe golle professionnel ɗe ɓe woni wadde ɗen ko kamɓe kadi wonno hande ka wasifa haɗi ɓen toon muƴƴa eɗen andi ko wiyeteɓe ɓen Modi Alpha Sow Matakaw kamɓe woni ɓawogol ɗerol kamɓe équipe maɓɓe on ko ɗum woni ɗimmoɓe maɓɓe ɓe gollitata ɓe gara weltanike ɓe ɗum ɗo moƴƴa
mi yeti que le diable se trouve dans les détails jentite moƴƴa yewtere nden ɗo taw on watta yila e ko ɗo woni e wolde kon président délégation spécial do Tarambali on na kanko koko général Aminata woni e wolde kon taw ɗon woko kanko woni porte parole CNRD o si en anda ha hande CNRD ko jelo colonel Aminata général Aminata Diallo ko kanko woni porte parole maɓɓe on ko ɗum woni ko kanko woni wowlowo inde maɓɓe o oɗo ko yewti o ko nde yewtere ɗon haray ana jogitede sengo yora paɗe en ɓe nayi daditi dari en na daditi dari en ko haɓɓiti warti en ko kamɓe ni ndi fof noon haray ko noon fewnori Tarambali haray ko fewti tigi tigi yewtugol jamaji ɗin nafaji ko fewti e o recensement général à vocation état civil haray bi ɗum fuɗɗi ka men ɗo haray no yiruɗon noon e ɗiya nokki luttuɗi menen kadi engouement on ko no woniri haray jama men on no recensade ɓe faaminama e ɗum no yewtede ka juulirdaji no yewtedeje ka dennaboji no yewtede ka peeraji hay ka fatundeji jama on no yewtede faamine ko nafa on ɗum jama on mari télé makko fewti o recensement awa ɗum ɗo ko président délégation spécial on ko ɗum woni ɓe CNRD suuɓi ɓen iɗen andi mairie ji ɗin kono ɓenta no ko ardiɓe ɓen ɗi localité ji ɗin wiyeteɓe maire sous-préfet ɓe on chef de quartier ɓe ko nanditi e mum CNRD suuɓinoke ɓe préfet ɓen ko kamɓe suuɓiɓe sous-préfet kamɓe suuɓi maire ɓe ɓen kañum kadi hananoɓe tawde ɓen koyeɓe suuɓe jama on woota fi maɓɓe ko CNRD woni ko toɗɗiɓe ɗo fewno ɗo ko toɗɗaɓe na townanaɓe honndu ɓeɗo ɓe andini en wondema ka juulirdaji ɓe yewde fimu ka dennabuji ka peeraji hay ka faatulle si fottama ka berɗe ɓe andintinayi jama on awa ko fi winditagol ngol nani recensement on yo jama on fof winditoyo gibi on mo duuɓi 10 koye windito nani jentitoɗen no maître Amadata ko wowli kon ɓay hara hiɗen andi e ɓaawa ɗo nu arrêté to ɗum wiyeyo recensé kaydiji goo lande kono e ngal ɗo yi ko kaydi jibinandeji ɗin landa donc tippude ɗum ɗon hara jama on faami ko nafa maɓɓe wona e mum ɗo ɓantal leydi men ndin ha hewti ko ɗo lenisiddaji men ndin ino homodire recensement on tippude ɗum général Aminata Diallo torino jama on jaɓugol recensagol recensement on no président délégation o woɗir ni naati goɗɗo ko fimen enen tigi no wawi siɗa jogui numéro orange moni numéro on ko an tun jeeyi mo na goɗɗo ko jeeyi si tawi goɗɗo addanima mbuɗi ton ko an wawata udditude siɗa faala naɓande goɗɗo kadi ko an tun wawata udditude donc mi toriki on mi jeeji on musidal ye recense ɗo luttuɓe ɓe recence aki ɓe ɓen wonɓe ko guese haray ɓe ko fulawaji ɓe wawani hewtude ɗo yottinaneɓe ne langane ɓe recence o ado recensement on lannude hara ɓe recence aki hande Tarambalinella no faala laawi no faala dispensaire no faala l'école kono fiyon wallu gouvernement o yo wallon ɓe ono kadi wallon ɓe ko honɗum wallaton gouvernement o koye ñaw recence o ɗon donc gouvernement o no wawi awa o nani ko en wallu gouvernement o ka na en wallu jaka hoore men na hoore men wonɗe wallude ko gouvernement o wonde mi yeetike on o mortike andude lando leydi ndin no wawi andude ko Tarambandi ko 1000 personnes woni ko 2000 personnes ko guluji yimɓe ɗiɗɗi wulure guluji tati woni Tarambandi ɗon ɓe wawi innude si gueɓe ɗe garama sendegol ɓe wawata accude Tarambandi mbawo donc mi tiriki on mi jeeji on kamɓe ko Tarambandi bandi ɓe woni e wiide maître Aminata ko ɗum wonɗo wiide hoɗo amen ngo Tarambandi min mi wayno ko Tarambali onon ko bandi on heɓani bandi taran maître Aminata yere sansolo fay koye à partir de 10 ans duuɓi 10 neniraɓe babiraɓe jaajiraɓe koto goreɓe ɓiɓɓe on waɗe campagne de sensibilisation fop no wawi wolde fi recensement on par ce que mi sikki fop faami honɗum woni avantage recensement on awa on nani wo fop faami mi andina en noon élément jo tawanoɗo e winoɓe ɓen faami no tawa yo mission mi waɗantama ɗo publicité mais so daaro e reportage on Fouta ka meɗen o yiyaymo toon ko kanko wonno ɓaawo Diadji Alimou ko kamɓe fof wonno dogguitude joni noon Diadji Alimou deƴƴino
bato maɓɓe ɓen faami on deƴƴino joni kañum kadi ɓe arani en kadi ka recensement ɓe ni ɗon kañum kadi yo jama on faam kono mi faala en yaltintinande yewtere kañum maître Aminata nden koko mi wi kon o yi ko yewtere wotere ɓe jogiiɓe fof ko wiwgol so recensaki on heɓata numéro ko ɓeynata kon identifiant personnel maître Aminata noon eɓɓidiri on identifiant personnel e konko ɓeynata Orange Money. Bon, mi lando on ɗo non joni ka analogie. Orange Money ko numéro mo tawata ko ya yew soda ma ya uddita sa udditimo ko fiyo mbuuɗi waɗe ka nder compte maɗa ton e fiyo mbuuɗi yaltini o wi'i ko an wawata udditude on numéro anda ko woni nder ton gollitira siko gonga ko maître Aminata wiɗo ko wondema o recensement ɗo ko non wayi ene Orange Money ko en doleteɓe fiye yawudditen Orange Money ko matu goɗɗo heɓa Orange Money fiye wawa wurde lagine ko ɓuri labede koye taw on tigi no mari Orange Money par ce que wallitotoma kono on mo ala kadi Orange Money o wura lagine ko maître Aminata ko maître nani maître Aminata ko kañum colonel général Aminata mi landi ɗum ɗo iwen ɗon arten noon e misal ngal kañum ɓe jonni ngal ɓe inni wonde makko si tawi ɓe andi ko yimɓe jelo woni e hoɗo si ɗate waɗe ko ɗum ɗo kadi ɓe woluno telimile e docteur Dioue ko innuno telimile kañum général Bassir Diallo ko wondema si tawi telimile ino faala heɓude laptaneji lekkolji e ɗate e kala ko ɓe faala ko ɓe yawɓe recence o ande ko ɓe jelo woni ton joni noon telimile foppino andi telimile goudron ɗum neeɓi wullede no woodi ay goltindol ka ɓeynata telimire na burure kono boddindin soppuno neɗɗo on ka saare ka station ɗon ko ɗon boddindin soppi goɗɗo ɗum ɗo fof holli ha honto o préfecture tawɗo on himo tawa e ɗin murɗi marde jawle ko woni e yaltude e mayri kono telimile han joni goudron heɓaki luuɓa ɓe inni joni woɗon ko hoore weliya wiyete woko weliyaɗo wiyete mi anda ko otoje yelo rekili ɗon accident ji han joni telimile heɓali goudron en tant que tel ɓeɗo noon koye ɗum ɗo rewi ha hewtoy ton no hewti ka ɓeɗo ɓayna bumɓe kaɓe yeete lawol sin ha ton jini ton en fait ko ɓe woni e wolde ɗo kon c'est ce qu'on appelle du banditisme intellectuel c'est ce qu'on appelle du chantage politique jonnugol yimɓe laawi laptaniji lekkolji courant e ndiyan ko ɗum ɗo état on hani asirugol nonobstant yimɓe ɓen hiɓe haton jini kaɓe haton jina koko wajibi waɗɗi laamu kala waɗangol citoyen ɓe ɓen ko haqqe yimɓe nokkure nden kadi noon ko si ɗiɗo waɗaka yimɓe ɓen immo raɗoɓe wiya men falaka o hande kadi wote si hewti ɓe sanctiona ɓe kadi ɓe ƴuppa ɓe loyru ɓe holla kaari woni duuɓi tati duuɓi nayyi duuɓi joyi o gollal goɗɗum men falaka mo hande kadi innugol ngol ko si ɓe andi ko jelo woni e nokkure si ɓe waɗa ɗum ɗo c'est un gros mensonge mo ɓe woni e wadde ko fenade ñabbande eɓe holli kadi ɓe hersata kamɓe fop wonɓe ɓen ka senerde fiyon ɗum ɓe holli ɓe hersata ɓe andini en wo ko si ɓe andi ko en jelo woni e nokkure si ɓe wawa heɓɓitanade noon ɓe anda ko honɗum ɓe waɗata e nden nokkure joni waɗanemen ko woni simple kon ko woni basique laawi ɗin yo yimɓe ɓe wawa rewde e laawol hewtoya ka faala ɗon ɗum ɗo eno landi ha andon ko kulle woni ton ko yimɓe woni ton ɓe yimɓe kadi ko ɓe jelo si waɗon ɗon laawol e ko noon hersata modi mi anni liidi hande kadi fi waɗugol o bayana on mi anni par ce que live an on déjà o juuti 54 minutes bayana o nattirama yeeso komi faala wiwde wota goto e mo yanu e on piège mo senerde woni e faminande on ko si ɓe andi ko on jelo woni e nokkure si laawi waɗe ɗon c'est faux hiɓe andi guinéenɓe ɓen ko ɓe jelo à peu près koko waɗɗiɓe kañum kadi ɓe andi ko jelo woni ɗon e leydi ndi tawata no fonctionnirde no hanniri noon
lotissement waɗete mayri si yimɓe fuɗɗo sodude. On lotissement si waɗama on lotissement ɗon waɗay ligne courant ɗin ko honto foseji ɗi wonata, ko honto poteji waɗete, ko honto branchement ndiyam wonata. Ɓe estima ɗon par parcelle. Si ɓe inni par exemple parcelle ji ɗin ɗo ko 40 sur 30. Si ɓe inni ko 40 sur 40 ko 40 sur 20 kala dimension waɗa ɗo. Ɓe prévoye ɓe anda on ɗon suudu darotondu ɗon ɗum hindu hato jini e fossé fi fosse septique o ngurgoji ɗin ka ndiyan ɗa yata ɗon. Ɓe traça ɗon ɗon ɗin fosséji ɗon waɗe ado taw nokkure nden taw sendede. Ɓe prévoya ligne électrique ji ɗin potoje ko jelu waɗeteɗo ɗen potoje ɗon ɗe waɗane kañum kadi gayɗe majje o. Topographe on ara prévoya ɗum ɗon fo. Ɓe andi ko jelo wonota e nder ɗum suudu ɗon on ɓe ƴetta minimum ɓe inna ndu suudu ɗo ɗe galle ɗo ɓay tun ɗe haton jini e pompi hiɗe haton jini e courant poto si darike ɗo addiction on waɗama ɗo ɗan ndiyan wona ɗan gollitirede ɓay tun ɗa wonoyay hande kadi déchet konto on déchet ɗon yanoyta. Ɗum ɗo ko waɗete ɗum ado parcelle sodede nokkure. Kono lagine ko jama on arata si lotissement waɗi ko kamɓe arata feera laawi, ko kamɓe arata darna cuuɗi, ko kamɓe arata sooda poto, ko kamɓe waɗata ligne câble, ko kamɓe naadata fop. Eta on noon aroya hande kadi tuma fo gayna waɗede ɓe ara ɓeynoya noon hande kadi hiɓe andude ko hombo woni ka droit ko hombo woni ala e droit. Ko ni quartier ji yele waɗiri kaporora ɗo ɓe aroya tawa ɗum ɗo fof kañum kadi koyo rase ko incapacité incompétence malhonnêteté état on waɗi ɗum ɗo wawi wadde. Han joni noon ɓe yimanden en 2025 lagine après 67 ans d'indépendance senerde no arde han joni yeeto e wondema ko si ɓe andi ko en jelo si ɓe wawa en waɗande ko handuɗen kon ko hanano andede ado jama waɗede. Komi faala wiwde ñappodi nde no waɗa koyo taw sempete waɗama taw maadi ɓantama si ñappodi waɗa. Senerde noon no arde tawa en yeeto en ko ñappodi ndin ɓe faala andude taw si ɓe wawa andude noon ko honɗum e maadi woni ko waɗete e nokkure. En fait ko ɗum ɗo woni yewtere maɓɓe nden fiyon faamu. Mais ɓe sakkitor noon yewtere nde wiwgol en hay si ɓe andi ko jelo woni tarambali, hay si ɓe andi ko jelo woni sanno, hay si ɓe andi ko jelo woni telimile, si ɓe andi ko jelo woni pita, ko ɓe woni e ndarude ko en fonction yimɓe ɓen ka ɗuuɗiri ɗon ko ɗon ɓe waɗata priorité ji maɓɓe ɗin. O ko nun tampinton hoore mo ɓayna wondema o wiya inventoyo yimɓe kako yo yaw ƴetton kulle moɗon ɗe windoron ɗe siba ko ɓe waɗe noon sengo laamu Seykounou ya luɓoɗa yimɓe adda ya windoyaɓe hari goɗɗo yaha no winda fayɓe woto ɓen laabiji tati fi heɓugo ravitaillement ko ɗum senerde faala e waɗo ɓay noon ɗum ɗo ko biométrique ɗum gasata awa puisque noon iɗen andi koɗoli meɗen ɗin fop no yalta fop no yalti e majji hino ka jananiri hande ko ɗum mapirton hoore mon e yawgol windo si tawi si recensement o waɗama toujours hottigine ko ɗon ɓuri wonde plus grand réservoir d'électeurs. Pourquoi ko ɗum yawtoman a wolay tum ɓeyna zone d'orpaillage on yimɓe wonɓe ƴassude kanŋe ɓen ko ɗum waɗi si ɗin zone ji toon toujours yimɓe ɓen ɓe ɓeydorto sengo ton. ɗum ɗo mi yaltintinan on tun fi yo yiyan hoore mon ɗayni e jamfa ko mi woni e wiide on ko yo yilto e muɗum o yiiɗo kañum ko général Aminata tigi ari furjitani o wowli inni si ɗon faala o windoto on ɗon tigi de si senerde fokkiti waɗo e gol geɓe ɗen hiɓe ndarude yimɓe ɓen ka ɓuri ɗuɗirde ton ko ɗon ɓe woni e waɗude hay si tawi noon ɗon ina nokkure international mi arana en noon dans le monde comment ça fonctionne yimɓe ɗuuɗi ɗuuɗa si quartier kesoy no waɗede ɗiɗi mi wolani on ɗo fof ko hanoɓe taw andude ɗiɗo ɗi woodi si ɓe autorise yimɓe ɓen yawgol darna ɗon lebbi feƴƴuɗi ɗin ɗo o yii yiite huɓɓingen Californie on nani feloje ɗe kañum Donald Trump waɗi ɗen ko wi wo ko waɗi kon tawa pompier ɓen ɓe heɓali ndiyan ko yonata ko parce que yimɓe ɓen darniri cuuɗi no darniri ɓe darali fourniture ndiyan ɗan ko tawata yona e jama o ƴetti felore nden o waɗi adiɓe laamade ɓen reportage go waɗa inna no woodi yimɓe waɗuɓe demande fi darnugol cuuɗi permis de construction on hino salanaɓe fi on ɗum parce que ardiɓe nokkure nden inni mi wata on jonnude autorisation de construire min ala feere addangol o ndiyan e courant e nden nokkure nde faala ɗon darnoyde ɗon ɗum ɗo
ko ni aduna wonɗo normal on fonctionnirta nokkure nde tawata yimɓe ɓen kono sari on yahiri noon ɓe woniri ɓe gerayto ɓe anda ɗiɗo ɗi woni garantie si ɓe autorise goɗɗo darnugol e nokkure ɗum ɗo nami wowli he yiltite yawo reportage ɗi CNN woni e waɗude BBC ABC ka woni e waɗude fi affaire nge yiite huɓɓunoge ngen Californie ɗo Los Angeles ɓe yeeto ton ɓe inna ko waɗi pompier ɓen arayno branche e tiyoji goo tawa ndiyan ala yaltude ko parce que population hoɗuɓe ɓen terlen Beverly Hills ton terlen ko honno modi ko kono ɓe innirno ton ko honno ko Plaza kono modi ɓe inni ko Palisade ko ɓe innirno nokkure nden ton ala Palisade en fait ko ɓe inni ko parce que pompiji ɗin yimɓe ɓen ko woni gollitirde fi yarnugo jardin ji maɓɓe andine noon ko marɓe kalsi tun hoɗiri ton ko ɓe woni yardude jardin ji maɓɓe ɗin nakoji maɓɓe ɗin contuji maɓɓe ɗin ko ɓe woni yarnirde ɗum ɗo kon e nokkure nden ka wuli kon tawi tiyoji maɓɓe ɗi wotay ndiya yona e majji ko ɗum waɗi ɓe wawa ɗanninde yiite nge ɓe andini noon wondema sabu ɗum ɗon ko parce que ɓe jonni permis de construire yimɓe darni ɓuri capacité ko pompiji maɓɓe ɗi wawata fournisude senerde yeeto en noon ko si ɓe andi ko e jelo woni e nokkure ɓe anda noon no ɓe addirana e ndiyan e courant e ɗate en ren nokkure ɗon ça veut dire ko dammi ko hawri ɗon ko kulle ɓe joguike en kulle pire ɓe inno en haysi e wakkiloyke noon e recensi ke ɓayna wondema en inventa yimɓe na wondema en fekkindoto yimɓe ɓe yeeti kaka ɓura ɗuɗirede ɗon ko ɗon ɓe nawrata ɗate ɗen kaka ɓura ɗuɗirede ton ko ɗon ɓe nawrata courant kaka ɓura ɗuɗirede ton ko ton ɓe nawrata laptane ailleurs noon dallo monde ka aduna tawo wonko no hanirno woni e yarude ko on ɗum ɓe wawata waɗude nokkure nde wona privilégié par rapport e wonde go ko tuma ɓe inni nokkure nde nde woni intérêt économique ou politique ko on ɗum fiɗi ɗum e piide misal so yi lawol ngol laabe e kiidugu ma ɗum laabe e maali ngol waɗaka tawa ko ɗo rewrete yahe laabe yahe kan no Sénégal par rapport e ngol lawol iwgol ngol Conakry yehi ha Sigiri yehi ha Kuré Malé ko parce que ɓe ndaaru ɓe waɗi comparaison Sénégal no mari port Mali Bamako ala port joni noon Mali Bamako ko tawi ala port konko eɓe naadir marchandise maɓɓe on Sénégal ma Ghana ma Laguine ma Côte d'Ivoire ɓe ndaari noon en terme de distance woɗɗugol ngol ɓe tawi Conakry Bamako hino ɓuri ɓatade idi Dakar Bamako Côte d'Ivoire ka wowlaka ɗon hino woɗɗi ha Ghana kan ittu sikki ɓay noon capital on Bamako ko on ɗon ɓuri hittude fi affaire marchandise on Sékou Touré on tuma ndaari ƴetti jonni Mali port mo ɓe inni mo port Mali magasin ji wonɗi ɗin ka kasɗa ɓe inni ɗin ɗon magasin Mali ɗo woni nokkure ka tawata ko ɗon ɓe stockata marchandise maɓɓe on kono tawi ngal otowal si ngal sardi ngal waɗa e laawi ni ɓa buysi ngal yahangal e otoya Lansana Conté ka yiwgol makko fi dartagol ngol Sénégal wona ɓe waɗa poɗodirgol ɓe wippodira client e ɓe yehi ɓe landoyi ñawlagol mbuuɗi institution international ji ɗin yehi ñawli Laguine on tuma tawi ko Alaji Sellu wonno ka ministre des travaux publics et transport Alaji Sellu piloti on projet fi ittugol bac ji ɗin watta ɗi pont donc tawi Bofa bakkongino ɗon Kule bakkongino ɗon Yirikiri bakkongino ɗon Jeli Bakoro bakkongino ɗon ɗi baki ji ɗo nayi non budget on heɓi fiyo taw marchandise on ɓay otoje arayno kalo yirikiri ko entre Kouroussa Kankan si ɗe feƴƴi Kankan kañum kadi yawgol ngol sigiri ɓay ko ɗo rewete yahe Kankan ɓe ara Jeli Bakoro ɗon kañum kadi ɓe kalo ɗon ngari otowal waɗa e ɗon balɗe ɗiɗi ngal yollo ka nder bak wonde bak on muta ɓe ndaari ɓe tawi ɗum ɗo fof fi kala Conakry no ɓuri ɓatade Bamako client ɓe wakkili iwrugol Dakar ɓe naɓa marchandise maɓɓe kono ngal ɗatal ɗo ngal waɗa priorité ko ɓe inta comme priorité économique mais en même temps kañum kadi fi interconnexion on fi yo pays ji ɗin ka sous région ɗon yoɗi yuɓɓodir
CEDEAO tawa marchandise on mo CEDEAO tippoto Conakry ya ha nato ya Mali wawa siko Mali tippino sabu ɗum ɗon ko ɗum wonno sabu ɓe wawi hendade ñamale nden facilement parce que nafa Mali no ton lafa Laguinay no ton nafa Burkina no ton nafa Laguinay no ton ɗiɗo fo hawtodiri inna si ngal lawol ɗo ngol waɗama priorité na Guinéen ɓen tungol nafata ɗum ɗo hino ara ka inne wi sabu ɗum ɗo yimɓe ɓen na ɗuɗugol maɓɓe on dara ko nafa ko tawata kon ko ɓe inata kon ñokke ɗen enclave man on ara iway CNRD non ara ɗo inna kujinay en yeeto en wondema kono yimɓe ɓen ɗuɗiri e nokkure o lawol waɗirte ɗon lawol Zerekore ngol kañum kadi kon ɗum kum bakkum waɗa ɗon waɗiraka parce que Serelak ko ngino gollitirde argo sowonsina yimɓe ɓen Fuuta wiwgol alaji seɗɗo laamike duuɓi 11 ka gouvernement waɗali hay hunde terlen Fuuta wi fiyon ɗum parce que ɓe ndarono ka bange wiwgol ngaluji ɗin ɓe tawi maaro iwrowo kon Zerekore si koɗo hewtoyi Conakry kafeji iwroje ɗen ko Zerekore si hewtoyi Conakry Laguinay hara heɓi ka exporta ko maaro ɗo si ko yehi ko ari ha mamum ko tourniɗon ko hammiri labe ɗum ɗo yahoya Diawɓe ɗum ɗo yahoya Gambie ɗum ɗo yahoya Sénégal kala ka yahata ɓe ndaari ɓe tawi o bak wonɗo kule on ka suuka makko kanko capitaine Dadis si o bak ɗo ittama kala ko wiyete ñaameteji yaltoji ɗin sengo foore reway ɗo facilement Côte d'Ivoire kañum kadi marchandise paɗe iwoje ɗen nokkel kaare ɗe ara ɗe rewra ɗon nebbanture en tout cas ɓe ndaari ɓe tawi dow marchandise ji ɗi Laguinay si ɗi hewtoyi kañum kadi ma no Côte d'Ivoire ko woni kon kadi Côte d'Ivoire iwra ton ara ngol laawol ɗo ko mangol moƴƴintini awa ko ni ndaarirte mi haɗina ɗo yewtere nden ka timmi ɗo 1h06 haray bayana on en nattirimo yeeso si Allah jaɓi mi yafino noon e moɗon moƴƴa noon ko tawata ko yewtere nde nde juutinde niɓɓi kañum kadi ɓen tawɓe ko joni ɓe ampi en ɗo andi nen jama on sengo ka jananiri en torama yandi notoɗe moƴƴa si en noddama fi Allah menen kadi ko ɗum ɗo weltinta men joddidi men landi yo waɗan men ndin siɗon faala men wallitade notanoɗen haaju meɗen on piyaɗo on hankin o heeɓi ko ɓe inata ko rapport médical o portanayɓe plainte ɓe yaniɗon kañum kadi e forowol banana ngo tawata enen nafa hen konko ɓe waɗi ɗon ko mindori en anditen noon plainte makko on kañum kadi frais ilo no prosperude moƴƴa par rapport e ngo hito menace ngo mo ngon e par rapport kañum kadi ko tawata himo menace e par rapport e ko tawata kon kadi e o tañƴinike kadi ko hombo woni e wadde ɗum ɗon kañum kadi no évolude moƴƴa noon wotta en habbo ha ɓe duɗɗan wiyen hiɗe yottade enen kadi duɗɗen ɓe heɓa ka ɓe hilno le 31 ɗum ko asewe hawrata min toriki on fii Allah noote moƴƴa Belgique wo ko bus je tati otoje tati karuje CNRD eɓɓi ƴawgol e mum immo yaha fi holloygol ɓe wonɓe ɓen ka Union européenne ka siège maɓɓe Bruxelles wondema kanko numurudu mo yiɗa wondema ko diaspora on tigi landimo yo o présento yo immo kadi o ara Europe ɓe jaɓɓomo ko kamɓe woni e wadde ɗum min nani noon congolais ɓe no tawa e mum ivoirien ɓe no tawa e mum e yimɓe un peu partout no ƴetta nden ñande jonno e t-shirt yi fiyo yalto e wiya hiɓe ɗuuɗi enen kadi nden ñande ko immo yaltire wa cula yandi mi torike on nden ñande asewe fuɗɗe hande ɗo landagol permission innama yettore ɓurde ɗuuɗude nden Belgique ko jalloɓe holne wondema ɓen jalloɓe ko homɓe woni ɓe mi yiltito e nde yewtere ɗo Belgique innama ko yette jalloɓe ɓen ɓuri ɗuuɗude ka yettoje no tawa e ɗen yettoje ɓurɗe ɗuuɗude Belgique e hoore flamandɓe ɓen e hoore wallonɓe ɓen e hoore kala ko innete modi ko woni ɗon kon ko honno ko honno ɗi leƴƴi wonɗi ɗin ɗon e hoore ɓen ɗon on fof ko inna wo ko yette jalloɓe ɓen ɓuri ɗuuɗude holle en ndeññande ɓen yette jalloɓe ɓe ɗuuɗi Belgique holle en ndeññande ɗum ɗon sutene moƴƴa si nodditama wota on yawito konko aroton ɗon onon sikkon nafata hay hunde woɓɓe go kañum no yoɓude mbuuɗi fiyo ɗum ɗon laato ɓe yiya ɓe yimɓe enen kadi hay siko en yeynidir hay siko en yoɓu hay siko en ɗaɓɓu yimɓe fiyo ɓeydo wakkiloɗen aren notoɗen ndeññande mi tori kala wonu ballo meɗen allahuma amin mi hawrindi en sababu allahuma amin boycoten au recensement si en boycotali momi yeetike on
ko mi woni e wowlide naafi yo waɗugoy ko fi janngo yo taw wi'oyte kaari ari wowlani noon ɗum par ce que malheureusement jakka koye min yewtu ɗum si gonga o yaltoyiyom mo taw hi ko ɗum ɗo wiyano kono ɗum ɗo ala waɗude sabu ɗum ɗon wakkilo ɗo waɗon ko wiya ɗon ko